time I would do 5:30 no na amanfo to Santene. Amanfo to Santene and 5:30 ko ma hene 4 no 9 ahomache no 9 na ekuhia ya kan say Assin North ma obo hanom no ebinuma to Santene owe bebi a me sha ase free no Saviour Church no Saviour Church electoral police station honom no honom a na ma omo honom no asat 4 presiding officer owo honom Gideon Mega Shimini ni nkomo no chema asat 4 o'clock na nkofo to Santene omo pese omo to omo ba nti menka say omo Assin North ne de omahene omaye krado pa ese abe omo be no mato na me opinion a obehe no akombra se bedwefie akọ mo ama mpuntu aba Assin North hano access more expected a higher voter turnout papa oni say hanom no dodo na ekuafo na hanom na benada sa no hwia no omo nhyeda enko efum bebre ntina ma enei no dodo na akoye meda e de amomo a ene enya asem keto akwa dodo na wa hanom ese omo behwe na omo eba beto omo ba e wa hanom a ama nyoma ya kama ne mo man ni se ensai mra ana se mra e wo honom anka me na me ne dodo omo ba beto aba no ba ko mienu bi yanko na Assin of ne wo ene Womo aye crowd womo chane ni nkomo yetie mate omahene ma mehwe na mene me papa eni nkomo ne afie pa papa bra na me no ni nkomo kakra Sompa TV Sompa FM adia che bia so na no pe de na de ntina aka wa anopa da no patutu se obeja mu a abanya ema NPP eni ntina ma me da me pa so odini e graduate grandma ti anti o fie ni e be sen me ya um na ntincheti yes nti wo be se 80 ni 19 chemo okay nti ene no ohwe abato na se na hu ene abato e o se abato no hyase se na hu abato me ho se de ndi beba ikunumdi beba mate me hwe na me ma me ba ko so eni nkomo e wa hanom Mame, papa, na no kotu tudien anaka ya kanse enu a ene wato Santene a oba beto aba ko tia han. E ka ba ko be se nkunimdie baba ntira na pe ma so de megira ha. Nim se nkunimdie baba me Ghana ha gboko. Nti wa ya krado wa fa bibia o. Ba fa bibia na ekura me. Bibia ya kama abato ne de wa fa ntitie mu se obeti ato aba ne nyina. Wa ma kani na nti ene why na mama eto ama no ya be to aba ne de awa me ametirim nti uduru hono ma na be oni a oto aba na ma na ohwe aposifo nhyehyɛ wa ha no ma emo wu ye hu sa de ye hu bi da na se de abaresa ye hu bi wa ha sa da na de abaresa se o se aposifo bobo ye ho ban sa nti ehu edi hu bo bi abomona da bi ehu bi a okay omahene mehwe na me ne ya wotwa to kra enso eni nkomo me ne mame baako enso e wa na oye mi nia ba kra o ha no me no eni nkomo na ye hwese ne sikos me aba me mo ache eba Sompa TV Sompa FM ade ache bia so na no pe den ana akanwa ama eni me ofa ase hye wochi na wa ha no mo a wato Santene e pa cha we de abatu ye ntina me so me wa ha se ebe ya emisumi me your mind ba penti e wo se ibeyi de emisumi pe enu ntina me wa ye ya lenso ya ba be se tambe na ohwe ba beto Santene wa me ba 5 o'clock ahomache 5 ba cha nti ohwe ni mu se ombe sha ase na tambe na ka chom se abato be sha ase e ka se 7 nti wo ha wa nso ohwe ohwe na wo to aba na man e pa cha de me to ama no de okay